Horiya TV West nakushemerwa iwashyikireho kandi program nebereho burizo bari Sunday shayina zekiro ejegarukwa mu rwa kabiri shaha mukaga guhangwa ne bet komujini haza nishemerwa munonga kugira ngo washyikireho program agent abantu bugana abantu batari bamwe na bamwe kandi nko kunkuba ningambira ubutosha buri muntu we no turukubugana nabaye n'icumuruho kandi utokaga umurin kokore erizoba navuga no muntu orukira buri muntu ninjira we no wa Western Uganda arampuririho nabamwe nibebuza kunku umuntu ogwa kamutunguta umuntu ogwa aba muntu wa muringo kimwe nerizoba namukuretera mbwijwire ahawo kuba ubundi oramurebere naza na samhoya ubundi oramurebere inibyariyo nagamba kamera rera ha TV West aho abo mugenyi witu so omuntu ogu no mushomesa omuntu ogu ni nyineka no muziri no mukazi kandi wa Mothers Union atadati so ebyekanisa nebyo bushwere ebyarikiriye omuntu ogu no muhinji no murisa konke kibinji bamanyireho na RDC omuntu ogu no mumbantu abakozereka gad popular abantu bakabataha batakahura kagadineta konka kagitaha map mbweno gira ngo RDC Lilian Ruteraho nowe twine no mjenyi wetu erizo shemerwa madam RDC nyowe Ruteraho Lilian nkazarwa umwaka gwa 1978 ibiro 28 byo kwezi 12 ekiro cy'abana bato mwenko kuba no gitorera semyaka 85 yo bukuru kazarwa umucyaro kibarukweta kigaba yo kubanza naho hatebire ibiri nyakateta uko no ibintu bihinduka kigaba yo kubanza omumuruko gwa kasana hatkasana negomborra ko birogo kaguriyo muruka egomborre yanje kabiri kitagata konkata nakasana neno mu district ya Shema buriye kera ubushenye mpango niyo nazarirwe abazire banje no mugenzi Samsoni Ruteraho na no umukazi wacyuruho umukazi ogwe bamwita nkashwera Egransi Ruteraho twazarwa hwaho hari kigaba kasana ngashoma kasana wa primary school na haticuruho naheza ikibina cya mushanju naza kitagata secondary school kunabe nako musini ya kabiri aho nangwa tuisha twagire byatuteganisa sini ya kabiri haza yo strike twagira wabe na ibembere ishomero yanda kunteganisa kumanya kunteganisa akwanishwa tukaturiya ha campfire yakwata hibere ubutaka bwakuka mwe nishomero tunarukunda twagira umbodi babana babugambe byabireho nagira ntaha kanta gumaho sini ya kashatu ne ya kana naza standard high school sana professor Mushemeza Antwara hatobo ya taking off kunabire ndio musini ya kana umutamu ya kabiri umugenzi Samson Ruteraho yagomagara gensi wirogo kandi musini ya kana nishika kuna bagire kunyeta kuziko wirogo sumusika star common kumwe cyenda na mkaga babinese munabagiga bonga so cyenda na mkaga umutata yafa bakija kuziko wirogwe minister Jaber Dansani rwaba minister professor Mushemeza Rugiro umusiye kandi abireho member parliament banyebwa hatukubanyebwa nuwe yabaterire ngwanyeyo kunagiye kikaha hakuzika mbwenu kuyabiyaka masaka minister gwakuza kutuzikiraho nokwe kwishika ngo baba mutumero mwana standard yanyakira nashanga mutataba mutire no mu mbuga kandi byirano bimanya mutya yagira mu mbuga mbwenu nuko yagira ati magara gensi hato wirobo nuho professor Mushemeza atekinjirondo kushoma kwanje kunaheze ya kana standard high school yandetare kumboro secondary school bakabanyesere cyuvura kandi akwenda garko mixed schools mbwenu kuyabe nguyaka harwe yabugana headmaster ogwe umwana turi yamureba kosi ya kare headmaster kumboro secondary school yambuga nabaganira kandi ubushomesa w'itunga muntu era hati hayo umwago kuzacuvura yantwara Kumburo secondary school niyo natandikire sini ya katano na sini ya mkaga Kumburo secondary school nkatandikira yo nabona hande nkanye nebyo bwebembezi bo primary kandi timekeeper na no sini ya nija na sports prefect ukakuna ikirere Kumburo
nashanga ninye nayesimbire nka headgirl nka headgirl kandi iki ni ikigamba ninye nabire umwiro wo kubanza kuba headgirl wari ku secondary school kandi nimpamya muno wambere abakwa nkasinga akaruru kashoba abishobona bakanyuma akarimo mushyomo wabira akaruru na munywani wanje mwe nabantu babiri ke ururu biro mubishye umucyara cyo butungi akampa akaruru ariyo mushyomo ngima na umushyomo munywani wanje Royce akampereza akaruru wiro wi ejo class yabire keri inche mununga kabiri kabasha tunangabana kunkambwenu abojo bankunda bantera akaruru ati we college yo kubesimba ho kagiye college nyomagara ganje kandi ndeba ebibabe magorosho tinyokundazeho nimpindura hati nayisimba katune master murunje mu muturi yamureba na hata cyoro yagira kunamwegurizeho yangira ati yesimbe wanura abantu bakwereza karuru nayisimba bashomesa bona abandi sikareginga n'umushija wanjogo ubwo wunyine mu amutushemerirwe Benson akaba ari mushomesa konkebyo bitarumu nawe yanyetamba bimbanyeta hatkunga bwencu takureka kwesimba kawaza puturyanisa ati ibyo kwesimba birekera hanga yangire mbabazo wunchiriza nayisimba na headgirl kandi nabo nkandi cya person wa scripture union mwendo kwikirizo mu ruhanga ndukurebera kimwengu ekinazamu hanga naje kukimbasi kongo bwirogwe nabo ko riyo muntu arvoko wamani nontura ningamba nango okay kandi no mawori yo muntu tine kasente no botaku na wagamba tukura kakwe kurugayo so none nabemba tine sente nyowe ekinte kintambire kurugayo na hate kintu kugamba no mukushoma kwanje icyo kubanza rukari yo rurimi ururimi rutakutambire n'enyama no goje bagugirye mwe ururimi rukageza aho kuntambira kandi nataho no kwiciriza ruhanga so kunabesha barahanga no rurimi rwanje nagamba ndeba abantu baba moved mwe ndeba abantu bajya konko muntogo so naba headgirl bari kuburo secondary school nashoma umugenzi Kirmani yankunda akabari resettlement scheme director hamwe na headmaster umwamuturi yamureba kusia bakunda na korishomero na hata the board member wari kuburo secondary school mbwenu career yanje yo bwebembezi empango ikatarishira kuburo secondary school abo kuba kunabe kore kintu kirgamu nanyenjireba mu cyargamo kandi ntarukwetina haka hariyo immorality nangwa erimuka mpango nadirwansi kushango moja yemere no mushindi headgirl ariho mushomesa akajya cyo headgirl kumbugana nyemerere no mushiki no gwe mugano headmaster hakwa ngaba ni imfuha ni nyangira kimwe kintu cyo mu kushambana so namanywa mnonga twija twagira hakaruru ka chairman LC5 wambare mpango mwami babaza Fred Kamugera governor so ubwirobo izgazi kubo rwenda cyenda na mushanju na munana ahwa so ninye natira karuru kamwe umbururu bo no mugomboro rayon akaci amanero C5 abantu bona bakaherezo mugenzi sabiti orutindo ahandi yagwa mbwene gonka nanka ibabaza governor kanyageri yihaya karuru kamwe kego ako kamwe azarahanga ineki yabantu nyenda kugambira ngo ruhanga ubwirego ukabiri ngo mugongo ukabiri ngo mugongo kugwisha mwaza box box umugongo gwari mukutwakira ngo hero C5 intereza kashate zo nizo twaritebiro mugongo kwa kutwakira hero C5 kaba karuka mwaba kwa abantu bona kambatina kwate kishani cha kamugira umukanya rero aho kwa ninye nachikwasire kandi kagaruka nketera makaruka nuko karigire muka ko kabaka kambara ahandi yasingira kimwe yagunza mu yaba cyamana w'intebe ya katanu kunabire ndiaho nahezo kushoma kwanje rekumburo secondary school naza kuzako mu university mbwenaho munyanyazi wa Benavera School fees professor ya mushemeza yazo mu Canada tiyaisha ubiro ko mu kahibashire na tugo munyambabazi kandi wabari munywano we Rabban Muhabwa yantwara kakoba konka kunayikireka koba ntaka humurikire arikwenda kuntwara kakoba ebintaho byasirana yabura na wuti namureba ahubwo niwe nabe nimaho nakuntwara mbone rahanga ariya kumarahanga kunabire ndiaho ndiyo wa ango wanje narebere ngo kushoma kwa yangasi ni yamukaga
na mujyantere kanze kakobo kurusha mu mwanya results zanjye nzine natambura narga kakoba narga mbarira naza kakoba kunashikire kakoba nashanga Bishop Betungura Hall erukuzana na Mothers Union ogwe minister hati Chris Mutuzo kana go witu yaba we yabira great president kuyangerera ati nordesh tanto na diomo ntukoka atisha kuteka mutimu yo mpira atashima mtor student akana atima mutimu student ko kumanya ko muzana mpira so akana atimanya ko kwenda mutimu ye ya Mothers Union ekasingo mpira yikiriza tumreho ya program reba hindugera ha TV West kandi rwebero burizo ya Sunday shahi nazekiro kandi kwa kuba baferwe bizoba ekishweke cyo kubanza esabiter kwija ahizo rero akabisha mukaga guhango tafero nutuje kuba twino mjeni witogo kandi program rero brakon bita program agent weta byo mweno ine business yo ine icyo kwenda kumanyisa abantu ijo tukije gamba nitwe kandi uhereza abotwore cy'abantu tugambije ekiro kugenda misho kandi otunja magoba mbona kunabire ndiyabo twatandika mpira rahanga wino kwakore ibintu bye nagurukana za no mpira nanye kandi nyekakasa mbona kunabenza kwato mpira ukwata with confidence mbona Mothers Union for the first time National Teachers College Kakoba yasinga Bishop Betungura Hall yamaze kuwasinga banyeta mbona ko muntu wazanaji mchana wa Karoro yanyeta Dora ye mbona koko ninuza ko mwana cyerabo kumushemerero yambuza uryo wangahi uryo mu mwaka gwakanga hati echuba chandema ndio murokore ni njunwa nango bunde byensi bitwara kwa nore tukine myaka miteji nambo nabo kutureba mu mutushabire imyaka mitego mure kujunwa no kwekamba mbona nareba kumbiha kwashobera namugambira hinko gakonka nambiha mbona bazire timbine nangagamba munda professor Mushemeza abo kwa inabe nashika nkaba namugamba bakambaza kunya hosente yaje ati hatunurika kasana hatumweshi no shoma titindi kushoma ndabaye bazire bakafa nkatiti nyine school fees atoshomero tantimpersesini ya mkanga ate papra bya ugine nkambi na hachikondo nte papra bya ndibina ndeba mbi atwana atwara tisha akwato mkona twaro wiyo ndika papra byanje admission government but non-resident ngapa government sponsorship kukanira hokura hata ico chonka champamani okugira ngo abe nazanira aba Mothers Union bakaba takane kura bantwara na knowledge in service Mutuzo babaho kutura natanko kushoma National Teachers College Kakoba national na Sierra history Sierra akwankanko zireje history na Sierra ikoga the Kumburo Secondary School mbona ho kutwa herze awanire Kumburo na garkayo gukora school practice abona honare bire Benson tushemeriho ko mushija wanje arikunja ati ni kunda tuwakundo tashori umushomesa ntwira ni kurego tine joine rero ngani nengambo ndere shiwo shwero ntehi abona beninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations ezina benyine kokana amawana ekeriyo kujya ngo shwe ko mushija orukutina hanga mbona kunagarikira school practice nisha nagarikayo mpenderire kimwe emishombo yanje nangwaho ntagira katare derisi yankunda dernamanwa mbona abashija aho baba binje bukushwera kandi nenka 20 ninjira umugwa Bensoni we courage yo ku approaching akagira ninjira kaji homeschool picture niyo ndako akari yo murokore ndukushaka naho kwa kanta kwangu hango muntu ambuza nshabe kanta umuntu arikwangu hango kanzu iramayisho ndukusima mbwe ndukuburire njiro umuntu atakubasa kugira ati iramayisho koko kundeba kanzu iramayisho ntakubasa kwikirize mbwe kare je yagihire boyfriend abi nabenyine bakamba baba batari serious akwa mbwe boyfriend bakaba bari abo kushomana musini yani nkunda ebyebyo mbwe boyfriend wa Rio kabanda kamutungire kabamushomere na wansiniya ya katano go akasho ndio msiniya ya kabiri akado msiniya katano kitagata ubwo unabenyine mwe noreza tuwoze twoka yija yagumizamu
nabwo ndaheze natandukira gukora reka mburo yija yandonda yanja ntabwo mukunzire we mukunzire konka yija yiba agataho yawe umushuma gwera agakanjire mbabazi yawe umushuma ntabwo yamunju nacyo yanje no mushuma ahubwo na Benson yangambire ubwo mushayija munywano wanje unarendi ngo ukunda boyfriend we kana narebere ngogo nuwe potential kandi nda potential kandi ukunda kushaka bashija barengwa ukati nure unyine no mushija mugufu ukamwe expectation zanjye zikaza nezo umuntu murimwe mbone bwanyimaho yija ayizire kuntayira ukuyibire manye ayizire kuntayira yandetere shaha yandetera burcumu yandetere sumu yandetera bwene byona koko bimanye ko kandi wowe ko wagarikira kija kabyiba akabinyebaho atakigenderi mbwenu shaka atakigenderira atereka hata mushiriko yabye kubinetera mbweni yanto mu mudu zibona nareba ngo nacamuka nango nacamukira namwereka ngo ibintu mbiza kubaje nacamuka mbwenaho kwakuringo kwa 11 so twazo mu cyo cikuru twa professor mushemeza kubomojo mu kuyabire eba Christmas arga Kampala aza kurya no mukikuru w'icyo cikuru then nyobona mukuru wanje batutwara ngo tuze kumbe bintu byemwene batamwiba Kampala mbwene kutubantu Kampala obwe hatu mupangire nyina katu mbwene ancamwiye kakakara chikanchi Nokia bare bahandire kwizire aho 12 cenda na mwenda okay mbwene kuna bikine nyine nesha uyare sire nyine mbwene uko kuyagabire sire byone twashika tutakakire masaka aho rwera rwinja aho utakizire masaka aho utakakire rukayaho basi bagitega kujiba batwemereza ubwezira Swift nanga horizon Swift kompito twatubyo Swift bagitega nagiye kureba n'waba kwise mbundu kahariya kahariya angana juna mbwenu ngira mukuru wanje Victoria kananga atwitkanu ntazo tangamba baza natwita mbwenu batahire mwabantu wano wemwerebera ntanamisho tureba hansi tuti batwiba byona batwara abikiriza byona batwara mbwenu kubarigire kutwara akujo kwikumya kumwe Yesu mwajigenda kimwe cyona na identity card yanjye byona kija yarete mbwenu uko kubanza kutwagarikira amashomero nagarkareka mburo mani yabindete riri kuko kunisire ngambira Benson ogu umushijo wanje kandi mwono wanje kubyo kushwera bitarimu cyataza batwibire twuko twibirenza aho cyo murabiza mu cyenyine ati nkagambira ngo umbe nyina kushwera wanga tubija kwita twakunye mbwena bidetera andetera ibintu byone byabayibire otogihreje kuyabiro mu motoka kuna murebere mbwena mishonga mutaho ntumene kature cyarangambire ku ndege ati ibintu byabo nabireta ntuwe bari munoga ntukonko mkago gwa komata tomutina ngo ahendero mukago gwa komata akwato mungaro atotaringana ntanganya tarimita ara nanyendra mukabo komaka kandi mukunda akako motoka ye kandi umuruhanga tinka mugambaga nawe takanitaga mbone njata kinita kabukija yabaje nawe nanye nabajo kwanje life ya nawe akabirgira mu cyumwe no mwabure arije mwabure nabura nizo barumwe ngenda ngire kuburo mu magazine yo ni nyeturo mu kanisa yarumu hatno kande bandebese risho yembabaza umurebese rindi ngenda shitama kuna irize gambe kigambo cyaranga no mako kugamba kigambo ito batari bamashita mwahura kinga breathing of course kuyapasira muzindana ateke bicho bushuma atikande benso mushiro mukazo bunabeni kunda ntareruya twakerezaho twahendera ibyo service twakerezaho twagenda kandi simara ngo mutano ico nachaka chinjina so atungumizamu on process ndio mushomesa mburo secondary school ataho hona kugira ngo kandi right yabashija benji ogwaza harwa jabo kubaya umushuma hati bazaho bingi Benson shemerirwe akaba namba ke ya 8 ukakuna benza bucu kwatandi niwe yahindira namba yo kubanza izo barumwe ntaka mwikirize mwandire 12 12 12 na umwe
tukaba turi college hari ishomero rya Harina Greens College muri tukaba turi hari Greens College yaisha kuntayayira ninjira kuongeza mwe kigambo kuteka amani muri kwize kuntayayira hatihija ho na nabandi bashija bayembe ndakushwera njana bakunde babija kwemanya ngo nabo so line ijaba kabara yabashija mukamba mwe stande no ngande wala bije zober wakaru mwe sarashita mbere ariyo nanywa kacayi ijo mwe ijo akabiri ijo akashatu ijo akana ijo akata hijo amkaga mbona bona kuba ibintu bashangana bamanye nabo kwatu nore umushomesa no shwe ko umushomesa ubiro bwinji abinji bona bakaba byabashomesa hatubona bayere baba businessman akati umuntu na no mushawo hatubona bayeshanga ati ababiro batanu ko kutonga abashomesa batonga nabayesenginge bwambo batira nempe batira nempe mwakajure serpa kana gauri umwe yamushuma tukojure serpa hatubona bayetera mabaketera bagahigura zimbe paka bashumana bariyo mbetere bukonde muri kwamaze kwetere bukonde bakabarye kwito umushomesa baba Rwanda muri kwaje kweshikazi ubwo mushijo wanje Benson yati ebyaba ho babireba madamu Lilian ntanabireba hata hasigara wotachwiremo nozakufa kandi ubana ureba ngo cyo kufato kirimo hato ubwo mwanya guhindura uzega koze kuronda further studies nango ikirize mushwere ramuntu we cyangwa kwenda kuriyana cyo hangana chikoze mugaza tukirize gushwere mutuma baje unashoga mushija kana mugufu none ishika nkamugira tona shi ona bakame ngana n'ikikopo cya shanti cyangwa star tona bakana aza chikope bya shanti bebiye mundo nombaye tona vodka rero nyine bwambo byingi tona bakana ngana n'ikikopo cya shanti cyangwa star ona gorya shwero tanto na shumkatimba boti nguma ninkureba gati yo mutoni nkutero rihi haja tumwene bwambo byabana bura nyone kanjende konkara hange cyare akchwere mo bencho wagiro wakora mbona kutugarisha agakambura na ngenda mukora tira kwa kandi nzo wanje mbona jambuza atungosho wasye mtindiyo nimbarabaramu okukaburiyo ko kubanza mtindiyo nimbarabaramu ntwaza kwa kashatu niza kugambire cyahambwero konkati nchibyama hagumana hija memories abari yabashija bahuru tukana barwana baterane konde bagera tumashatu bogu kanamuze mwingana n'ikikopo cy'amashita ndiyamwikirizanta mbwenizo barumwe tubanturgo mumbaga ajya twungana tokikirize ntumashatu nganikiriza ntunonda mumanzenye hanika akacenke nyeteka mpandike ntinikiriza nze kuyebuka ngo file hatubitembugambo byawe azanetagamba bingi no mushija turize hatubigambo byawe atumushingire ngo wikirizo ko kanika akacenke ntumanchakari tininja kwandika kapapuro ningata akacenke ningasimba hari no kashombi mbona mukashesha kuba sese inchero mukashesha mpandika kapapuro ego nkirize nkasimba kari yamuyagugwe yariko raho bari kuyazira take kangare na handwriting haja hatko akakuraho nawe akakuraho katagiro ndijo wakareba mbwero tutandikira aho no kushora hatwatandika ngenda za Kampala ni gangabra professor international ushwe konko mushija nkamukunda Betty mushija nkamukunda nawe yankunda yikiriza tumureho Ochiria program rero hindukire umjenyi wetu no mukazi omweziriki omukazi omwe kandi amasho woman so RDC wa Kagadi omukuru Lilian Ruteraho no umjenyi wetu reka tuvuze umushija nkamukunda namukunda buza kugira ngo na hati nabanyene kinje cyukunteganisa nuwe munwana wanje wo kukigambe hasa kari munwana wanje neni makonke byo kushera bitaramu nkamukunda ninsima rahango ko mutana wo kukanyenda simbe hakati Benson tushemererwa nkamukunda kugira ngo nahagire kintu cyanteganisa nanta kimugambire nangwa no nakuzo kwikagira stress umutuma gwanyereka muninza kumushango muka nishemererwa umutuma gwanje gushemererwa amanyandari mwena nakubaye no muntu wankora kubi ekiro kura kwa kunja ho stress ninamanya ngwariyo niza kumureba niza kumushikira nandi goko hinda hatikagadi ekikura kwa kunja mutu no kuteretse mukamujya ntubitoriyo mwana wanje atindiyo icyo cyo kandi kimpumuriza kingaro mbusinje mbaje a ministry byone byabineho rukunde inamugirire ekarenga kugira ngo na hato umuntu yamungamira ko kubi
nimpurira n'abakubi mbwe naburungi kinashimye kwa namungambira abakubi ijo mba high school umuntu akabugamba kuba kanterera ati yaryo murugi nacamba narukumbera nagatkanije namugambira shungwazi ntuna no kuwazayo kaniye namutwarirayo tina wangatire kungambira oro rufato egifato manya yakwana manya yacambana n'abacimanya nyobona umuntu nakimanya kumungambira aho yako kandi nawe kwaye mbwenu tuino usinje tunye kanungi turyaho so mukuza kutungeka koheza kumuheza kwikirizana mubanza mwatura hamwe mubanza muzowanyu muyashura mu korofisho mugitwa mukatwazana hati tukaguma ntuza kuko twagenda twakorofishare yayanjura bamuhingira twagitwa konka hagataho twagiturwa haraho twagitwa bishop cya mugambi konka tukakira ubwo 2022 ukwezi kwa mwenda nazara ukwezi kwa 12 kandi ndiyo kuchya paso no wasikuri kuchya union hatogende petroni hataho no mukagitwa kwa mwenda nazara kwa 12 mbweni nadabazo kazara umwana w'imyezi mbweni wakajya umyezi na abo kubatiriya kikanti tangaza mbweni ubwagataho kunagerenda hati nashoberwa ndiyo wishemo nashoberwa hategenda ndagira ngo njiniro mbushera no muhunga egenda gande no mezi hati no kujunwa kwanjaho kwabanza kwaye kwaka ubwo kwezi kwa kashatu kwiko kwezi abo kuba kabantariya manobuna benza kushaba ubinabesha ko shot biryo okugwa niya no muntu wawajundwe kurwo mu mbabazi nekintu kitaboniye mwe naho nagwa kokana kumaningambira mukamasasire nawe yagushwa kariyo murokore ariyo mwana wo muburzi hato humwiri mbweni twago muroko mu mbabazi nahingirwe ndetarebekire nagitwa konka ko nabeninza kwingirwa on the eve hatu munyanyaza agenda kungurura kitete cyirungisha kakakireba ati ninki muhingiza mbweni agira ngo ncijwane hatwaza kureba areba imporama ato wishemo shikano horamara nenki shokugwa sharishe kugwa ato wishemo shikano horamara enda yekuzire no jora ne ndigachi ekibiwaza kuchereka no cishereka mbwenu kumkande kandi ne mukuru wanje agira ati hato mwana muri cyo ati abireba we hato mwana muri cyo hato wakumbuza kusinja bitwa kwa mama tamanta nafu ukunda munonga hati speech ye nagiteka mwakantu hakwa speech yabeneza ko keneza kubera Rwanda fura abakundo etwa between then twakazarwa no mojo mko nkatu kuba kundana kunda ni ukamukunda mbwenu ka short nenge mbwenu hati unagira kika kuzara njira hindi masto wabirangambiro bye we yabirangambiro bye nyi mbwenu kuzara wabaye ne motoka nyona tushemerirwe twatuye abantu ahe batine arukutunga musharaga mutwaro mukaga bito mu kibamburo tubamburo manyogwe ndi petrol no wasikuri pya union nabo no mushabi hatongwe njo yenda ko katwagireba mbwene shaha yo kuzaraho no kwenda yabirinde kare mbwene shaha yo kuzara uza kuzara nzo wa master tushale motoka atubishinoza kuchebeza wakana mangwene ina meza kunanga ntuza kuchebeza buzama twe turambarira tuzomwa sister chobombo mjenzi nzakuzara rahanga ndiri imbabazi no bushesha nzaraje rero kugambira umwana headmaster yazarwa hata narwo rutana hangati ndiri imbabazi tumuraho no wabaye n'imotoka tukantekwa kumweta kubakira kwa twatine za special reba rahango kwa kore byo kutangaza hati abuza ko shatwe turamutere tumugire mutwazara tumugire ngo habaho ki ntumwene gamba amazi matwa tujya gufata twamutera tutwazara atubere solution muzarenda ya meza abiri oya tutwazara atkanje mbakiri nuwe yayiziri yatwakira kataraka mbere kigambo neki yanyakira umwana yamuri umwana w'umwojo yashoberwa kunkamwena kana adiratashi wa amina mukanwa no mucyara ngo akwa twagiswe turije turiyo mushwere wetu mbweno kujunwa kwanje kwa mani ho kwatandikije ubundi nkaba nimbasa kuba ninjunwe bitari byo kunkani ho natandikire nore harejesho ngo natandikire kugira ubusinge no mutuma gwanje gucera turabize mutorera niho natandikire okugira ubusinge niho mutwaro gwanje gwebibi
rwazitiwe n'insima umusharaba n'insima icyo kituro kandi kukira byona n'insima owabambiwe hataho niho kujurwa kwanjye kwagirira mani ubundi kanjunwa ubundi bitakurga mukonkabo you pick to the pieces we naho wagaruka yes kandi n'ubundi mu politics n'ubundi ahi hatakuntu nko kujurwa kwanjye no boyeteguye abo kuba kwakasana hati nimanye cyo kumanyisa kandi nimanye kweta ranga kandi nimanye kwetaba ahawe bindabire mbwe naho aho kutwamaze kuzara umwana wo kubanza twamutwara umuka umugurisi wanje nakira ni mushabizi na yari impereza namugambira ntahindukuzana inzagambi izina ryawe tinde gamba umuzeyi umburizo wahumwire erisamu wa koko yatwakira yakwata umwana witu wo kubanza yamwita izina itungo umwana witu wo kubanza hati yasimya kabiri na gumwe bamwita itungo Owen so umugurisi yatwakira twashemerwa ubushwere bwitu bwahasirwa yashemerwa nabo yatuburindiri yajya tumutakatina ahubwo kugira ngo muziro mwana ishaya nyumwaje bene tugambira kishumuruza nyumwazyo ngo tatino ryo wanje akatujya tumutatina ishaya namishatu mutatina muri yabanje rahanga katwito mu izina rya tumbi yabanje atecho muchetise mujunweje ahabo kuba muri je mukashemeza ubushwere bwana so ruhanga namanyaje okurukwe hata natandika life endije ndire kushobeza yes 12 jokeri 12 turukushwerana 13 12 kandaho nuho msinje gwanje gwa politics gwa mani gwatandikire ndikorwa mu kikomeye 12 yes ngabandi mu klasi izoba kandi izoba ryo kubanza na polisi yashaho class tikaba ninyegesa ubwo headmaster witu bamutwire headmaster kubarigire kumutwara mwamuturi yamure bakosia hati bagira ngo umuntu ube nakoragana na kosia munonga noha abantu tureba ekibi cyo kubehera umuntu ekibi cyarwango nkajunwa tinkabasa kuchikora nakujya ngo kujunwa kwanje kakumanuka yongera abwe byambireho hati amani ganje go kujunwa na politics bekatandike 12 nena nziro mwana wa kabiri ndio mu klasi izoba ryo kubanza ecurecho cyanye cyo sande bokizenje ya metro abana bakosyeje ya metro ni ngabani ndigo witu shema kubanga kosyeje ya metro ni nyowoti ndabirebire byo nako kashanga byabireho nabiyama ukasheshe nakira ndikushomesa mu klasi ninyishwa kana handika harbaho nyungu ya mawe kokata kugira ngo nyowe ni mbwenu ni nzana mnongo abantu bakamba kunda mnongo tinda handikiro kikambo nyungu ya mawe kandikaho nyungu ya nyoko hati nagira ngo umuntu wena agambe nyina so umuntu wena ntete nandikaho mwajereba nte ntumutashoma ko kiri nyona handikaho nyungu ya nyoko iwetaho nyoko umuntu wena abana bona bagakama ngo nyungu ya mawe abo kubagata ho nyoko hati bo buri muntu yagati nyungu ya mawe tukatwara go muri that fun buri muntu yagati nyungu ya mawe polisi yakwata on class polisi yarigire kunkwata kantine cyo kugambaho utakumayichi ya kanta kuchimanya kwa kandi umujovyo mudi yo kushomesa history yanje indi kweka kasawe na bini makushomesa polisi yakwata bantu ari mu office ya headmaster ikindi kumanya wabira DPC obiro bakamba mweta akari mushije mu Uganda akagira headmaster at I think this is the big fish headmaster yes at this is the big fish mbwenu fish bajikwata konkatananye kandi ne mama Jesse nabagira nti tinukwisha kurugahwa obwe kuri abana batanchokorekera mabare nduru yashekera class senior tu ejo niyo yalese strike omushomero kuri yando rero yashekera amabare gariyo ngakam niwe mpingo zindwa office ya headmaster kabagira nti Mr. Headmaster tumukwisha kukoma kwinya obugabe bwanje mundetero omusirikare wo omupolisi wo mukazi abo kwa bashija bona mbabaza kumsi hali abampambi hati
cyabatera cyabekera byo hatubandika aho bakomere bayisha bavuga bazambarira yo polisi wo mukazi kuba mwene bijane cyane gahati cyane cyane ga nondeba ntakomerisho cye ubwiro bwe kakomerisho cye twiste hangire umibernena twiste bakora bya makaranje nanye mwene bambe ntebe kandi kurgizo bero tinkagaga komisho cye kandi tingaga kukono mbenu nza motoka pick up nembunde mwega endije yaho ndijo musakari yaho bizo baragambira shonga bakwara shonga tubakagigambire kureka bata mwabana bishomero 8 na mastomwe umwami kabandize nawo ushomesa ariko yabure kwire umwami kabandize to nabatukuma bashomesa babiri nabana 8 bishomero kutwakire mbaro mu statement rwe namanya ngo mbakomero ku sienjo bakavuge motoka abwanje kugira ngo nabateganisa ishokereka kuka kandi erwe kartoroke rindi ryona kafugamo ubushoke buce ubu bwabe bukomere bwakuka bwarigire kuka kuna binaka barwo mushija wanje akagiro mukatane harwe muri ko nashikire harwe bamugambira ngo mukazi bamurabyaho kandi no mwana muto wameze mukaka yacyokora umwana yamuyayishomero yanshango muchome mbarra kunashire mbarra rahanga n'umukuru owabira katichiro mukazi bamuto mukoti abana banje bantera karura babe bakomere nabo na abakatichiro wechomecho yikiriza tumureho Ochiria program reba hindukire umjenyi wetu no mukazi omweziriki omukazi omwe kandi amasho woman so RDC wa Kagadi omukuru Lilian Rutera bo n'umjenyi wetu reka tuvuze mbwene ko nashira umuchome kabandi necho kweyongeraho ngo ukore statement nayanga kora statement ntyo tinkora statement abo kuba tinkumanye cyagera kita ekimwankomera mbire ntarho najukusia tinkumatinguza kora statement ngo noja kujikora tuwa no manya mbwene aho owabira RPC obirogo niho bayibarije kwamara region kari mu mbakesima bamutera ngo bakomana umunyanya mushemeza taro manyaro Dubai tine cyo kongeraho hatireba nchake ngisako beciro chikuru murekara burge mu the next day obo ino muherere ngamujya mutingu mwenda muchikome muherere mwena argayibe bakampata shayi 3 mukasheshe shayi 5 uba na bakaticho inchi byishika na bakaticho mwabakaticho no shoro gura pads nebindi na bakaticho na tungo potende kushora heru Bana bamutera ticiro umwicereza kukwemeza kwa gaticiro kaje baba wasinga karunu bakora kine cyo bakora kwa bakaruka kasinga nyene abenye biggest group abakaza barumba kabara batara itwarisha wakwata munano kata honyomwe ntubamwenda akaruna kasinga bana banje bakantera nashora yero mukija namugana tbwen tinkuza konsia mwana rahanga yanyu ho muchome nimbozi yatanyire muchome reko mwana ragaye godo mutwara wa mukuru wanje miriya bumbire mbwene zibashayi 12 manyati byayanga CID owabira mbarra numyanya zo batatento umwamugisha nangwa bamutransferingire bamutahinje hati bamuganiriyo yafayo bayanga hati yija umwazi aho na yatakaya ati nimbasa ndakuwanda CID ya nyanya zo mukamurene zo umuchome obwe dipisi akarira kantu corruption level byempero mbwenu kuyabira rwana tonga narukundo kunda rw'umuchome kubuzire ibabaza Fred Kamugira governor w'ubiro zumurende bamugambira ngo yes abako kuna akamanya wa munyira karuka kwiyamaze gusinga karurako headmaster mwene headmaster ogu ni mushabira nguruhanga kunamuhangaza headmaster yajati biriya ntokutera karuruka umugomboro kakasinga ukabura ku celebrating akashari nakamugira wakatara na witu kana terori yamba motoka kurrarukundo mwana kurrarukundo yamba motoka tumuvuge mutwaro wakamgira kashari azashije ngo mukaruruki bantu waro wakamgira aha muzindaro bandanjarira ko muntu omwe muhira karu nano mahore bikaza mwese yona nibyo yabigamba so kariya yange nore ukyatandikanisha yes angira yakachomera yati mbwene kine kitakubasika omukazo gutakurara muchomeki mbwene mureke tuchichwe nogwe utakabukuki
banga ibishumuruzo byabura ngo ibishumuruzo byabura ngo ibishumuruzo recente ngo ibishumuruzo byabura ngo ibishumuruzo kwiyabuze kubura munyanya zo CID hato mugisha yajya kato ndo musimeni ashana hati yashagora kuza kurondo musimeni taragorese kamjira kwa yemerire mbwenu hato mushija tukumane yarigire umusirikare mbwenu sales guard arekere bishumuruzo hati yanyaza biyaho CID mugisha ahigura kwiyarigire kwigura hati nanye mbwenu mutuma gwekinega kokwa kandi nde yone bargaining yone yaberoho ngira abana tukunda parent step ngoro kushobora mwena muyiruci sobona ishibanje munana nyo kumaninya buzabo zo kushobora munaninya gerandi abana biruka amasasi gagamba buri kabatirika muchome hati nanye shora munagaruka mungu nagaruka mugira takubasa kugaka yani hamu twaronda kajuko kunaka cyamugura noko kwankanta kagaruka ishobesha ejo strike katandika ishomero barkinga that is day ati ikinakoze bandondera akazu ntandika nturamo bagenda bareta kafarasi kanje ntura munzaho umwana wanje bamumpa mushija na mbweni ishomero rumutama arunda transfer muntu era high school hati nyowe timpa yonyana ntininte kwa kugumo mu ishomero ahabo tubakasha shire sente zanje ngarakayo shangata ndemo shangata hati kaza hoganyo tingu mamshomeza kwanza mbeni mukawushanga bansangwiriho nakacu nekaramu ngenda no nakacu mpandika bajya tagiteba netafa obwe hawiraho esandi birabana bagarikira ishomero nzagenye handika ushanga bansangwiro nyahandika butayitebefu umushija togo mukazi acyana tumutera amasaso mu ishomero hato mukazi kayambero mukazi ntitende kwija kuruga waha nyebuzabuza bucibanyicyo ndegamo bucibo mukasheshe ngaruka nshanga banyirata imutebo nyegara atagira turekato mpurani nje tukwate njiko murundo mwakatemba no manya elebiti binama unkatemba bakora engando na katembo murugando kwatine ngubatankwata bakanye ko kunkwata natembo murugando rukwatine natemba ibura mahoti ndagahuriye kagahurira nabigere yo barabire abaye bizere kunkwata mwene mu process ejo ntunga koro ya president president akatera kurabiro mbantu kundonda kuko nishuka uyaterire na hato minister mwebesa ako nyunga ntine sumwe kenyu mushije minister mwebesa atuma ngo barondo mukazi ogori dinje strike kanere president nandakamba nawo apaka yamanyire yanshangireho yambuza nenchi nti nyowe ni nyende sente zanje atisha kampara tubakurete bantwara mpukayo Wiro State House contract yo mamisengozi wabe nakora school fees hata njerati president yagira ngo kwereze miliyoni 2 nemetwaro nshanju nozo wabe no banja ngani mbaje miliyoni 2 konkamwe ngo bakahandika miliyoni 2 nemetwaro nshanju kinyo mutakazi ndi ni nyenda ngwandebe njireke namuganda atapana ntireke kitariyecho nagarika ndemba bas ne sentence ka akakanyariye okano ndakumurebera ki ngani yenda kumugambire cykunshasha icya leta ishomero rye byaza psiska kandi nico cyabireho kandi bikasiska mwenu atagaka mtera atomukazi wa mureti bantwara bamsyaho atono baje shilingi zingayi tino miliyoni 2 kandi kabagambire miliyoni 2 ntwaro nshanjo nti atubito wani ninka mugambire no shoyirwa himugambire atumwene iroko bakwesente zawe ubu mushomesa bakuta payroll manya president ni garanga na bakuta na payroll nebindi byona bitabiro atwakuta payroll o kanyagero ryeyo atwakuta wani isingiro secondary ndio excellence we bari tindu kwenda ekimbireho ushomesa bayi konka mwibirisha ina ishomero ryawe byafu kandi botadira kuchiri uryanye tahambaga yo kusimaranga ntyo atubita umwana we muha facts zona atubita umwana we atkari atnatural atmushobo wayango ushomesa atobusinje ntyo atkashikana ngo washomere bakibira umushanju zawe ibira nshanju njantko kana bakuntanti nkana mwenyo kandi ndasi sente zina kwata ne mtware 3 ena izo manya
ibintu shanje zabaye sente nyinshi no cyari kirenga uko ntace no kusha nteze sente nabakunda ata bakutwara rwanza tubakutwara bantu motoka kubashira n'abasirikare baya bantu mbasi ntitine shonga nazo mbasi nija nakambara nigura account on post bank natika mu sente zanje mbweni kunashi zikari hizo walorwakana urwakatano nataha naza LC 1 katembe kabingwi sinjo natandiko kwinga naye simbo mukaruru abo kuba owekeye 2024 bibyabaho 2025 turukuzo mukaruru kanaka ka structure za NRM hato natandika structure za NRM naye simba LC 1 narga na bampa kamba kunda abantu bitu bisinjiro abantu bakatembe wanga amaboko munogerekizo naza LC 2 an opposite naza LC 3 bampereza hata nabajamuniza district kuna shikota kumanywa ka no manywa katembe yoka iwa district naza ntimo monte weshaga naja ntumze inshaga umushinja wanje waba hakata kunda politics atogwe tabuza kusinga rechitunga hatu nyondi isinjiro katembe wabona nyowende katembe namumurikira makerere bachelors noro kuna benimbizana bakanta hata hamuna hata kusho hati ndikatembe kwayo kumpumura abandi bamumura nza makerere kana shoma mchumu yes distance education nargai mbona natandika karuru kuna shira district nagamba nakwa pitongo nargai nkesimba na kansa robo batwiro mu kintu cyabo arakuruganya kitunde twaye simba abantu bango nazana kutwashirizo byo kuronda karuru ngumugambi twazaho akagamba ngamba experience wajine manyogo banyano mukazi ninyikazi nikansara nibi kuna ikiro n'abajanti nyone banyatarutera hoririya ni ndiyo mukazi wa burizo bwo kwingana ebihimba nebitakuri nindiga katembe kabingi isingiro nimbasha bakaruruka NRM ndiyo NRM na yeshobora tumumpereza karuru kare abakazi bo tubuna banyirire nyonye nabendya kakazi kare bakangurugure bo mukazi ubwo yitegerizo gwe bwambo byo muhereza karuru bakatera nakasinga na bacha person wa women league isinjiro district 2025 2025 2026 na bomwe bebe bitshi kawabirushiho fishero ruchemeriwe abunchi wagumira rutera hati none ko kuzanwa umwena hacamushanje na sini amazina karutera tata abo kuzara abishiki bonka ubuingi hakatamazina gabega gumiri hati nyawakanyisire tushemeriro hati mawe na nushija n'amuta tushemeriro hati mawe yayanga yanyeterye ngo nitimbe toire hata amazina garwana tushemeriro na timbe toire hati nija nambuza naza kumucamushanje muzeyi hata amazina kunyesire yawe na mawakanyeterye nkore kitangwa turubabira biyayisira amazina gar controversial to na turubarutera nangwa nabandi nabarutera hati yajati mbona mwahunja ngo ko sizina rya nyoko barutera okay hati mukwe nabiri rutera all right yes so obacha person wa women league isinjiro district atabantu bandugamba bagambira amushojo kucyumutango cyo muto bakorana gunyuka mbarwa tubandimwe naje hata abantu babireba abantu bisinjiro bakunda mbona kunde gaho nanga kwesimba umukarurako ka women league nanga kasinga nore ko kasinga 2025 mugumeza muzo mu ka parliament ato mutumo gwe babazi kujya bishi kanogamba abantu kabakaka ruru togumiza mu kesi ko kana katuranye n'icyo kitekateko naye simbi sinjo no manu gwe bayibacire district naye simba no mugenzi chaka cyo kwirwa na umucyara biro kwihisha twazo mu karuru twirukanga inabe tukanga mazima koko gumushi nuwashemerira karuru ngo yo mukazi ndengo n'abana banga hito babiri kokakani oshemerira karuru kokakotine kasente ntaka senti ndimwe mumpereze mushakore kinda bakora so akaruru kandi mbena karuru ko mugenzi chaka tabaranyibiri bansinga wakashatu mugenzi chaka katusinga bero kuyija yakuba kabiri nabo wakashatu abana be baru banyurure mukirati kumanya yibakomere so twagumiromwe nasingwa konka kuba singire ngo muntu wa NRM nashakika umugenzi chaka amurondera karuru kabari mukazi buzima hatine wanje mire kandi mukazi murungi mukamba muhereze cyumuro cyurungi
abo kuba kuyahereze akanja twonka mwana uryategeka isingiregi tine wanje mere kureka nyonki mukanaza kumurondera akaruru tarabire na sente na zakata zini kunkanaza kumurondera akaruru ako ankaro kuyantwarize mbwene ubwanyima mugenzi cyaka yasinga yaso mu parliament kumira na kagano kwe batandika mbwene kuyabe yase kumira na munana yafa ya ngomagaragenzi konkata kafire mugenzi cyaka pijo wanje isingiro katembe kabingo yateretse ntwari kumiyo bwirobwo kuba mugiro musharo mu parliament nico nukugira ngo akari umukazi murungi yajati ekiwankorire ndakushabire ndakwire sente turakasima so kuyarga kufa nagaruka nazo mukaruru ubwo force kwinagira mukaruru hata abantu bona batanko kumanya memba ba parliament abantu batanko kumanya norebe district y'indumu ni singiro nose ni kandi yo muhadizo wa Bright Rwandama minister wa agriculture hati ntinga ko mukaruru hata aho no yizire honorable Grace Isingoma ayata hamwe ari education officer nanye na jirante nikagarukamu kisha Grace Kakwenza na one vice chairperson wa district kwake tuna mwaka huu mbona aho batuvuyangure manye bya politics batuvuyangura kwarga kutuvuyangura abatira bati Grace yaraba ninyishuka karura ko karigiremo katakatirwe Western Right Honorable Prime Minister wa umwire amama Mbabazi ati hanyita kunkanga kanga twimukabahesha na kache twitani wache mukwate kitoji ana Prime Minister ngusite down you will not sit down tereka kujoga reka kujoga umuntu atoryo moro atoko simba mukaru ntomoro ntimanyisa ntinyoko etegereza kwanje ntimanyisa poverty means inability to make choice ntikonkanye why can make choice izobera nishara munindi yo bushaza nyenchakanye nindi yo butura bugata ntimanyisa bitindiki tinu mo twagamba mukubiko kanareba government why bye kazi yasinga karuruche ko kanagumamu yasingira namu bakoze bakora ona Grace zo parliament ekinde kisanje hatunyowe na yesimbaka vice chairperson wa district aho nshonga yo bwiretse twabasa kwendera kunka esabiter kwija niho turatandikira ari twakomerizo so obwahati reka twendeje aho n'umjenyi witu RDC wa Kagadi Madame Liliane Ruteraho kandi twatiriwe mukaye omukabare omurumasha district y'Isingiro. Bye.